reka twihute cyane tujye muri aya makuru atugezeho kano kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu imirwano yabaye imirwano ahantu hitwa Remeka, urugamba rwahinanye ndetse rwose kugeza ubu ngubu hakaba amakuru avuga ko M23 hari ibice yaba yamaze kurekura cyangwa se yaba yamaze kuvamo. Ukuri ni ukuhe, biteye bite, byose turaje tubigarukeho kuko ntabwo imirwano iri kubera ahangaha Remeka gusa, ndakubwira ahandi hantu hagera muri hatanu hose hari kumvikana imirwano, aho Masisi ndetse tunagaruke Uvira byifashe bite M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Abantu bari kuvuga ko M23 buhoro iri kugenda isatira umujyi wa Uvira, yamaze igihe yarafashe ndetse iza kurekura ku bushake bwawo. Hanyuma M23 muri iyi minsi ikaba yaruye urugamba cyangwa se operation zikomeye cyane ku buryo igisirikare cya leta kiri kubura ayo gicira nayo kimira, gifatanyije n'abambari bacyo barimo abarundi, barimo FDLR, barimo Wazalendo ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa bagiye batandukanye mu kurwanya M23. Turaza guhera aho ngaho, ariko kandi hari inama itunguranye cyane y'igitaraganya yatumijwe na Generali Makenga, biza kumenyekana amakuru aza kujya hanze, aho iyi nama kugeza ubu ngubu ndaza kukubwira aho iri kubera ndetse n'icyatumye Generali Makenga atumiza inama igitaraganya, agatumiramo abasirikare bakuru muri ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise, ni ukuvuga nyine abarwanyi ba M23, ariko nyine abasirikare bakuru batumijwe kubijyanye n'iki byose turaje tubigarukeho, ubwo byose biri muri aya makuru. Hanyuma tuze kugaruka kandi kubirebana nuko M23 nubwo nayo biri kuvuga ko yambuwe ibice cyangwa se hari ibice yatakaje, hari ibice nabyo hafi n'umujyi wa Uvira birimo M23 yamaze gucakira cyangwa se yamaze kugenzura, biri mu bugenzuzi bwayo. Hari amakuru ndetse twanagarutseho mu busesenguzi bwacu ko uwitwa Jalike Habyarimana yaba yege ari gukora urugendo aza mu Burundi kuganira n'ingabo z'u Burundi n'iza n'aba FDLR, akaganira P5 ya Kayumba Nyamwasa ndetse na FARDC muri wa mugambi wo gutera u Rwanda. Ubwo nabwo hari amakuru mashya yandi yongeye kumuvugwaho uyu mugabo Juvenal Habyarimana, wahoze akaba ari umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, akaba we yitwa Jalike Habyarimana. Reka turaza no kujya mu yandi makuru avuga kuri perezida Tshisekedi. Murabizi ko inkuru kuvugwa cyane nta yindi, hari ibyo yatangaje apfukamye asabye imbabazi, avuga ko yigeze gushaka gutera u Rwanda ndetse arabitangaza ubwo yamamarizaga kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu yindi manda, avuga ko yatera Kigali yihagariye Kinshasa hagahinduka umuyonga, ndetse ko nibiramuka bigerageje M23 igerageje gutera kurasa isasu rimwe Igoma, u Rwanda ruzaba ruhuye n'akaga gakomeye cyane. Yasabye imbabazi, aravuga ko ibyo yari yatekereje rwose atabishobora, nta bihuriye kubera ko ingabo ze yarazizeye, ariko ko yaje gusanga nta kigenda. Reka tuze tujye muri aya makuru, ubwo ngubwo turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe, kuko hari n'amakuru kuvugwa ku mubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda, nacyo kugeza ubu ngubu umubano wacyo na Kongo ugenda uzamuka. Bishingiye kuki, bijyanye n'iki mu by'ukuri, byose turaza kugenda tubigarukaho. Reka twihuta cyane tugaruke muri aya makuru muri rusange ku yari kuvugwa aho bita Remeka, urugamba rwahinanye cyangwa se rwabaye imberenge. Muti byimeze bite rero? Ni ukuvuga ngo ni imirwano yubuye mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru aho bita Remeka, ariko ntabwo ariho gusa hari kumvikana iyi mirwano, kuko ndaje nkubwire n'ahandi hatandukanye. Ariko ngaha Remeka, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiratangaza ko ngo cyaba cyambuye M23 aka gace ka Remeka, ariko amakuru agaragaza ko baharwaniye habera isibaniro kuva ku munsi w'ejo. Hari urugamba rukomeye cyane ahangaha Remeka, kongeraho ahandi bita Nzingati, ubundi ejo barwanye bakizwa nijoro cyangwa se nyine umwijima ari wo ubatandukanyije, ku buryo rwose imirwano yari ikomeye cyane. Aha rero amakuru agaragaza ko tuno duce turi mu maboko ya FARDC yamaze kutwambura M23. Ntabwo turabona icyo M23 itangaza, niba koko ibyo FARDC ivuga ari byo cyangwa se ari ibinyoma, kuko hari nubwo nyine FARDC itangaza amakuru bikaza kugaragara ko ari ukwigamba gusa ubusa, ariko nta gikorwa runaka yakoze. Kugeza ubu nta M23 irabitangazaho. Ikiriho cyo nuko abari imirwano ikomeye cyane, ndetse no muri amasaha akaba ari ibisigisigi by'iyo ntambara, aho rwose habereye isibaniro naho rero Remeka naho Nzingati. Ndetse kugeza ubu rwose amakuru agaragaza ko n'ubundi n'ubu mbabwira iyi nkuru,
ahitwa Burora naho urugamba rurakomeye cyane. No muri aya masaha ndi kubabwira iyi nkuru nabwo haracyari kumvikana amasasu y'intwaro ziremereye cyane ndetse n'intoya zirasa mu ntera ndende n'izirasa mu ntera ntoya zose kandi zigakoreshwa ku mpande zombi. Hari amakuru kandi agaragaza ko M23 muri iyi mirwano iri kugenda iba, yaba iri kubera Uvira cyangwa se mu nkengero zaho, yaba iri kubera Masisi, Karehe, yose iri gukoreshwamo drone za M23 arizo ziri kugenda zigenzura uru rugamba mu kirere, zigenda zitata cyangwa se zegeranya amakuru y'uko ibintu byifashe. Ukabona ko urugamba rero rwagiye ruzamura intera, aho ari gukoreshwa n'ikoranabuhanga ku mpande zombi, uko yaba FARDC yaba M23 bombi bari gukoresha ikoranabuhanga ry'ikirere cyangwa se bari gukoresha amadrone, nubwo bari no gukoresha imirwano yo hasi. Ubu rero kugeza ubu rwose aho bita Burora urugamba rwahinanye cyane. Kuragaragaza cyangwa se amakuru atangazwa n'abaturage aragaragaza ko muri aya masaha n'ubundi ibintu bikifashe nabi cyane aho ngaho bita Burora. Uvuye ubwo ngubwo ni nyuma yuko byari bikomeye cyane aho bita Remeka, Nzingati, aho ndetse biri kuvuga ko FARDC iri mu bugenzuzi bw'utwo duce, ariko ahitwa Burora ubu tuvugana naho byakaze cyane birakomeye. Ndetse rwose kugeza ubu ngubu kandi amakuru aragaragaza ko kugeza ubu M23 byatumye witwa General Makenga, General Sultani Munweri Makenga, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za M23, yahise ngatumiza inama igitaraganya. Inama ikaba igomba kwitabirwamo kuba irimo abayobozi bakuru, ndetse n'ubu ngubu tuvugana amakuru agaragaza ko iyo nama yaba ikirimo kandi yahereye mu masaha ya kare cyane. Ubwo rero iyi mirwano yo mu bice byo muri Masisi na Karehe ikaba ariyo ngo byatumye General Makenga atumiza iyi nama kugira ngo barebe icyo bakora, niba bahindura tactique na technique cyangwa se strategie z'urugamba, bityo babe bakikiza haduyi cyangwa se umwanzi mu buryo buboroheye. Iyi nama muti iri kubera hehe? Iyi nama iri kubera mu mujyi wa Goma. Twavuga ko ari umurwa mukuru w'ibice M23 igenzura, uko nyine yaba ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo aho ifite, harimo Bukavu, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru aho ifite hatandukanye, harimo aho za Rubaya, harimo mu bice bya za Rucuru henshi hose. Umujyi ukomeye cyane muri ibyo bice byose agiye ifata M23 afashe ni Goma. Naho rero hari ibikorwa remezo bitandukanye bikomeye, kuko hari ikibuga cy'indege, hakaba hari amahoteli, hakaba hari imihanda ikomeye cyane, hakaba ndetse hari n'ibitaro n'ibindi bitandukanye, byose bikaba biri mu mujyi wa Goma. Aha rero tudatinze niho habereye inama yatumijwe na General Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23. Iyo nama ku ikubitiro yatumiwemo abayobozi b'ibice bitandukanye bya gisirikare cyangwa se bayobora amapozisiyo, ibirindiro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya gisirikare hariya muri M23. Hakaba hari n'abamaze kumenyekana cyane mu bigendanye n'urugamba rwa M23, kuko bagiye banigaragaza mu gufata ibice bikomeye cyane, Masisi, Rucuru, Goma, muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi hatandukanye, bakaba baragiye bigaragazamo. Abo rero bakaba barimo uwitwa Colonel Nsabimana, uyarazwi cyane rwose mu bigendanye no kuyobora urugamba. Uyu uvuze ubundi Colonel Nsabimana ukavuga General Bodwe, abo bantu ubundi iyo babavuze abo mu gisirikare cya leta cyangwa se na Kisekedi ubwe arahaba, kuko bari mu bamuzengereje cyane bitewe na operation bakunze kuyobora kandi zigatanga umusaruro ku ruhande rwa M23. Abo rero nyine nkuko nabikubwiye, harimo Colonel Nsabimana, harimo Colonel harimo Colonel Mwiseneza, harimo Colonel Badege, harimo Colonel Muhire, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeye mu ngabo za M23. Mu nama rero nubwo bataratanga imyanzuro yayo, kandi binagoye ko nyine banayitanga kuko birumvikana ko ari inama ya gisirikare, ariko amakuru yatugeze aravuga ko iyo nama igomba kwigirwamo ibigendanye no kureba uburyo ki urugamba rwongeye kubura muri Masisi na Karehe, bakumirira hakiri kare, kugira ngo igisirikare cya leta n'abambari bacyo babe batagira ku mugambi wabo uko babishaka. Bityo rero M23 ikomeza intambwe yayo yo kuba yakerekeza mu bice, kuko ubundi abenshi bavuga ko M23 mu bice yafashe mu minsi ishize ahangaha Ikarehe muri groupement ya Ziraro ari ibice byerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, yego, ariko nanone byerekeza muri Warikare, kuko byabaho inzira nziza yo kongera gufata ibindi bice muri Warikare. Bityo bakiga muri inama, bakaba bakiga uburyo ki bagera ku ntego zabo batitambitswe n'igisirikare cya leta, FARDC n'abambari bacyo, kuko ubu nyine bo bari gutangaza ko ngo bafashe ibice birimo za Remeka na Nzingati.
Kugeza ubu rero turakomereza muri Uvira naho ni ibintu ntabwo byoroshye cyane. Murabizi ko kuva ku munsi w'ejo bundi bari kurwanira mu nkengero z'umujyi wa Uvira, barwanira muri Kabunambo aho zasanga imirwano irahagera, bararwanira rwose mu bice bya Kirugwe, aho hose haragira amasasu akomeye cyane hagati y'impande zombi. M23 ikaba igeze mu marembo y'umujyi wa Uvira, ku buryo benshi mu basesengura ibya politiki y'aka karere cyangwa se iby'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko M23 ukurikije uburyo iri kurwana gahunda ifite ari uko yakongera kwisubiza umujyi wa Uvira, ndetse hakaba n'abavuga bati M23 uburyo imaze gusatira cyangwa se kuzenguruka umujyi wa Uvira imaze kuwuniga ku kigero kirenga 80%. Iyo tuvuze kuwuniga ni ukuvuga ngo baba bamaze gufata inkengero hafi ya zose zikikije agace runaka. Rero bakavuga ko 80% by'inkengero z'umujyi wa Uvira byose biri mu maboko ya M23. Rero bakaba bamaze kuwuniga ku rugero rukomeye cyane, nk'uko mu byashize bwafataga Goma bari baramaze kuyiniga kugeza kuri 90%, bakomeza kugenda bicecekera, baza gutungurana cyane mu ijoro rimwe ubwo bafataga umujyi wa Goma. Naha rero Uvira abenshi baravuga ko ariko ibintu byifashe. Kugeza rero Uvira rwose baravuga ko FARDC ariyo yaba yarasembuye M23, kuko mu mirwano yakoze kuva ku munsi w'ejo bundi nejo, ubundi ngo FARDC n'abambari babo nyine barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo FDNB, ngo ubundi bashaka gufata agace ka Sange na Kabunambo, ariko ntabwo byaje kubahira kuko M23 yarabakinagije, ndetse amakuru agaragaza ko ejo hapfuye abasirikare b'abakoloneli babiri n'abandi ba ofisiye batamenyekanye, hanyuma hanagwa abasirikare bato benshi cyane, ndetse n'abambura ibirwanisho byinshi bakiza amagara rero, cyangwa se bayabangira ingata bahunga bava hano za Sange na Kabunambo, nyuma yuko bakubitswe nabi na M23. Ndetse kugeza ubu ngubu rwose amakuru akaba agaragaza ko bahavuye M23 ikaba ibagejeje aho bita Runingo, kuko aho ngaho barahavuye, aho za Kabunambo na za Kirurwe bajya kurwanira aho bita za Cyamate. Aho ngaho rwose barahava, M23 irabakinagiza irabirukansa cyane, kugeza ubwo bagiye bisanga aho bita Runingo niho baparitse. Ariko M23 n'ubundi ikomeje kugenda ibarasaho bikomeye cyane, kubera ko nabo bari kugenda bagaragaza gukomeza kugenda bayishotora cyangwa se bayisatira. Ndetse amakuru agaragaza ko M23 yaba iri mu bice rwose bya Kirurwe ariyo iri kubigenzura, naho kiriba ku buryo ari byo benshi bashingira bavuga ko M23 iri mu marembo ya Uvira, cyangwa se yamaze kuniga kugera rukomeye cyane, cyangwa se kuri yo rushimishije cyane umujyi wa Uvira. Aha rero kandi reka rwose dute twihuta cyane tugaruke ku birebana n'andi makuru avuga ko kugeza ubu ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'Uburundi bakomeje kwipanga muri Plaine de Ruzizi, cyangwa se mu kibaya cya Ruzizi, bitegura ngo M23 bari kubona ko ngo yakamejeje, ku buryo ngo byabafasha komeza kuyirwanya. Aha rero amakuru yandi aragaragaza ko hongeye kugaragara ingabo z'u Burundi zisuka muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hano muri Plaine de Ruzizi, bajya kujya muri bya bice nyine birimo za Mikenye, za Gakenke, za Karingi, za Midego, kwa Murura, aho ngaho hose hatandukanye, akaba ariho bashaka kwerekeza. Aho rero mu bagaragaye ngo bakaba banagaragayemo babandi twita imbonerakure wazigereranya na Wazalendo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nabo ni abantu bitwaje intwaro batari abasirikare, bakorera ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, nk'uko na Wazalendo nayo ari abasirikare sike, ariko bahawe intwaro na Kisekedi kugira ngo bitwe ngo n'abaturage ngo birwanaho ngo barwanya M23. Nabo kandi amakuru agaragaza ko bashamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi rya IDPS. Hanyuma rero amakuru aragaragaza ko kugeza ubu ngubu kandi umugabo witwa Jean-Luc Habyarimana, akaba ari umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ngo yaba ari mu nzira ajya mu gihugu cy'u Burundi kongera kuganira na za FDLR, akaganira na FDN b'igisirikare cy'u Burundi, akaganira na P5 Akanyumba Nyamwasa, bakaganira na FARDC mu mugambi wabo wo gushaka gutera u Rwanda, kureba uburyo ki bakomeza kugenda bawunoza, nk'uko amakuru aturuka ku kinyamakuru Bwiza abitangaza. Kugeza ubu nta yandi makuru menshi ari kumuvugwaho uwo mugabo, ariko kandi iyo migambi yabo yo ikaba bivuga ko ikomeje.
mu nama ziri kuba zimwe ziri kubera i Bujumbura, izindi Kinshasa, izindi zikabera Uvira, izindi zikabera Makobora muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu zose mu gihe zimaze ziba ntabwo ziratanga umusaruro cyangwa se ntabwo ziragira ku byo bo bifuza byo gushaka kurwanya M23 ngo bivuye inyuma, ndetse no gushaka gufata ibice birimo Mikenke na Gakenke, noneho bikabahinzira gufata Minembwe ngaho bazaba bitegeye neza u Rwanda. Kugeza ubu ubwo M23 ikomeje kwamerera nabi cyane nkuko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba abigaragaza. Ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi nawe inkuru yakomeje kugenda ica ibintu cyangwa se iri gucicikana, yatangaje amagambo yatunguye abantu avuga ati ndapfukamye nsabye imbabazi abanyekongo, natangaje ko ngiye gutera u Rwanda ubwo niyamamarizaga kongera kuyobora indi manda Repubulika Demokarasi ya Kongo. Navugaga ko natera u Rwanda mu gihe cyose M23 yaba igerageje kurasa isasu na rimwe igoma, ariko siko byagenze. Mwabonye ko ntabashije kugera kuri uwo mugambi, kubera ko ibyo natangaje mvuga ko nzatera u Rwanda nari nizeye igisirikare cyanjye, ariko amakuru nari nahawe icyo gihe ntabwo ariyo. Ati kubera ko igisirikare kuri ubu ngubu kiragaragaza intege nke cyane, ati rwose ntabwo byo gutera u Rwanda naba nkibirimo. Byongera rero ku bimaze iminsi bitangajwe na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Umwandi Yavita, wavugaga ko muri raporo afite cyangwa se amakuru yizewe y'ibyegeranyijwe ni mu nzego za gisirikare hariya muri Kongo, ari uko igisirikare cyabo kidafite imbaraga zo kurwanya M23. We ndetse anongeraho ko M23 yaninjiriye ikoranabuhanga ryabo ry'ikirere ku buryo iyo bagerageje kuyobora indege itabasha kugeraho igambiriye, n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragaza ko bagifite akazi gakomeye cyane ko gukora. Nubwo Tshisekedi batangaje ko ngo ibyo kwinjirirwa ngo atari M23 ngo yabikoze, ngo ahubwo ngo ari ingabo z'u Rwanda, kwa kundi kwe akunze gutangaza ko ngo u Rwanda ari rwo rwinjiriye Kongo, ngo atari M23. Reka tuve kuri ibyo. Hari amakuru agaragaza ko umubano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda nawo ukomeje kugenda uzamuka, mu gihe rwose kugeza ibya Uganda nabyo muri aka karere bigorana cyane kugira ngo ubitahure, kuko Uganda n'undi ifatanyije na Kongo muri cyitwa Operation Shujaa yo kurwanya imitwe nka Codeco ndetse na ADF izengereje abaturage muri Ituri, ndetse ikaba inagaba ibitero muri Uganda. Ariko kugeza ubu ngubu Uganda ikanaba kenshi twumva Museveni rwose ari umuntu ukunze kugira inama Tshisekedi avuga ati icari hasi uganira na M23 kuko n'abanyekongo barwana uburenganzira bwabo, bityo wumve gahunda zabo ubundi kugira ngo imirwano ibe yarangira cyangwa se intambara ibe yarangira. Ariko kundi ruhande ukumva ko nyine n'umubano wabo wongera kuvugwaho kuzamuka. Rero amakuru agaragaza ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriye intumwa yihariye ya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse intumwa ngo yamushyikirije ubutumwa bwihariye bumutumira mu birori by'irahira rya Perezida Museveni biteganyijwe mu cyumweru gitaha i Kampala. Aya makuru yatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Kongo Kinshasa kuri uyu wa gatatu. Ayo makuru akaba aje nyuma y'inama yabereye Kinshasa hagati ya Perezida Tshisekedi na John Mulimba, Minisitiri wa Uganda ushinzwe ubutwererane bw'akarere, akaba n'intumwa yihariye ya Perezida Museveni. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Perezidansi ya Repubulika Demokarasi ya Kongo riravuga ko Perezida Tshisekedi yakirijwe ubutumwa bw'ubutumire bwo kuzitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni. Uyu muhango ukaba rero uteganyijwe kuzaba ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026, nyuma yuko mu minsi yashize cyangwa se mu gihe cyashize yongeye gutorerwa kuyobora Uganda. Icyo gihe yatsindiye ku majwi 71 n'ibice 65 ku ijana, ndetse rwose atsindira kongera kuyobora kuri manda ye ya 7. Akaba rero ari mu bantu bamaze igihe kirekire ku isi bayobora, bamaze igihe kirekire ku butegetsi bayobora ibihugu muri rusange. Rero mu myaka yashize Uganda na Kongo byakomeje kwegerana cyane mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro bibera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane Ituri, aho rwose kugeza ubu ngubu iyo operation ikomeje. Ariko abaturage bo muri Ituri bakagaragaza ko iyo operation itigeze itanga umusaruro, kubera ko ubu ngubu nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza, buri kwezi nibura hagaragazwa abantu barenga 30 bicwa na ADF ndetse na Codeco hariya muri Turi za Beni n'ahandi, aho icyo gikorwa cya operation abategeko bavuga ko kitigeze zitanga umusaruro, kubera ko imibare y'abicwa ahubwo irushaho kugenda izamuka, bityo ko hakwiye kugira igikorwa iyo operation ikaba yakongerwamo imbaraga niba koko ifite gahunda. Rero mu gihe rwose bimeze bityo kugeza ubu ngubu icyo twabwira cyo nuko Perezida Tshisekedi akomeje kugenda agarukaho cyane nyuma yuko atangaje ko nanone ngo aciye amarenga ko yifuza kuzongera kuyobora indi manda
yatangaje ko ngo amatora ashobora kutaba mu gihe cyose haba hari imirwano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu bamwe baravuga bati uyu mugabo arifuza kuzongera kuyobora igihugu ndetse akabinyuza mu kwifuza ko intambara itarangira aka kanya, kugira ngo azatange icyifuzo ku baturage bagira ati dore murabona ko intambara igihari ndetse rwose ndagira ngo mbasabe nongere kuyobora kugira ngo intambara zibe zahagarara. Ibyo nabyo biragenda bisesengurwa n'abasesengura politiki muri aka karere, kuko yatangaje ko ngo rwose yifuza ko iyi ntambara yarangira, ariko kandi ko ngo amatora ataba mu gihe cyose yaba ihari, ndetse birongera kuri referendum iherutse gutorwa isaba ko ihuye no kuba Tshisekedi yakongera kwiyamamariza kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka nshimire mwebwe mwese mukunda uyu muyoboro, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi amakuru yacu rwose akomeze kugenda bageraho 5 kuri 5. Mukomeze kugira ibihe byiza.